laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio meɗen laawol kisal ɗo ɗe hara men salmini on nokku kala ko wonirɗon e nder leydi ndin haray no andirɗen noon kadi haray e jumare be haray hiɗen mari bayana ka radio meɗen laawol kisal ɗo e oɗo leera haray en yontere be en invita e sehuɓe men tedduɓe ka radio meɗen ɗo ɗe ɓe ara ɓe yewtana en ko yowiti e fi dina men ka haray hande hiɗen invité sehuɓe men kadi tedduɓe maketeɓe oustaz Ibrahima Diallo andirteɓe oustaz Ibrahima Souleymane haray ko ɓeɗo woni ko imbutoɗen hande inchallahu haray ɓeɗo noon ko ɓe Mamoun Niagara woni hikkuraniɓe en Conakry ka meɗen nini ɓe joɗoranɓe en tom no andirɗen noon haray ɓeɗo kaka télévision évasion woni ko ɓe gollata kamɓe kadi e télévision ji buy kadi haray ɓe wakkilani dina kam moƴƴa ko wona seeɗa haray kadi ɓe walliti laawol kisal fota ko wona seeɗa ka leydi Guinée ton haray hay ko cuuɗi ɗi sumoyɗo ɓe balɗe ko kamɓe imminano seeni toon naɓe ko laawol kisal heeɓi kon kadi oɗo sonnajo mo wonɗen darnande nduɗo suudu omo en fo yiwnoɗen sonnajo mo modi mo maayi accidi ɓiɓɓe haray ko kamɓe kadi wonno ko imminano toon yeehi golliɗen ɗon golle hiɗe gollede ɗe lannali seeɗa haray ɓe weltana fota haray ɓe walliti dina kan e julɓe ɓen fota ko wona seeɗa haray ɗen weltanoɓe en toro Allah subahanahu wa taala yo Allah weltanoɓe yaafo ben maɓɓe ɓawi ben maɓɓe feƴƴinino yalla yaafo ben maɓɓe yaafo kala julɗo feƴƴinɗo haray Oustaz Ibrahima min inni on ko saɗi ko tooli ka radio laawol kisal haray min weltori seenamon on fota ko wona seeɗa haray min inni on saɗi ko tooli min jonnita on micro inchallah. inchallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلائق كلها من قديم وحادث. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من الآمرين بالخير والناهين عن الفساد والبدع الحادثة. هري يتوري تبتني الله سبحانه وتعالى Allah daginando en ko dagi kon o harmini ko harmi kon. Allah subhanahu wa ta'ala o accitirali en nitum bal o neli nelaɓe ɓe no yettina dina kam faade meɗen ɓe no holla en ko hendu nafoore meɗen woni e muɗum ko hendu lorra meɗen woni e muɗum fi en wawa woɗɗitade daɗen. Haray en seedike ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni reweteɗo nafa jeeyaɗo rewɗo on lorra neɗɗo mo rewali Allah subhanahu wa ta'ala. En andi dewal meɗen ngal ɓeydata Allah subhanahu wa ta'ala e lamatere makko nden hay e hunde yeddugol meɗen ngol kadi ɗoytali Allah subhanahu wa ta'ala e lamatere makko nden hay e hunde bal dewal ngal reweten ngal ko nafoore men enen ɓeydoɗen hun jiyaɓe geddiɗi geddeten ɗin ko lorra men enen ɓeydoɗen hun jiyaɓe. Haray noon en duwani kewdoɗen hun yettaɗo hande janngo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo Allah subhanahu wa ta'ala neliri yurmingol ndeɗoɗen hun tagore e kala iwtirɓe ɓaawo makko wallitimo fikaɗoɗen hun diina yemiroɓe ko moƴƴi haɗayɓe ko boni harmi Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on ɓanginani en ko harmi kon ko soɓi kon Allah tagoɗo ngoɗoɗen hun tago adiɓe sakkitiɓe haray yo ɓeydu jamɓe kesiye e hoore oɗoɗen hun jiyaɗo makko tedduɗo. Haray ɓawti ɗum mi salmini dendanalngal musidɓe auditeur ɓe oɗoɗen hun radio laawol kisal laawol ɓuttu laawol peewal laawol malore mo tawata harasi jeeyaɓe ɓen e iwtiri ɓaawo laawol peewal ngal laawol ɓuttungal wonnaɓe sabu malal wonnaɓe sabu daɗal daɗɗugol tikiri Allah subhanahu wa ta'ala nden heɓugol nema Allah subhanahu wa ta'ala on yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden haray nden ko nde heɓorta ko jokkugol kisiye on ko ɗo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i wonde manna kala walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum sublana tinniɓe fi amen ɓen fof min fewnayɓe faade e laawi amen ɗin sa tinnike fi Allah subhanahu wa ta'ala tinni o fewnama e laawol peewal o fewnama e laawol kesiye o fewnama e laawol daɗal o fewnama e laawol maɗal. Haray lundagol ɗum ɗongol kadi ko yannugol e pankari yannugol e yeddugol Allah yannugol e fasad yannugol e jarrabuyeji haray ko ɗumnoyta battani muɗum ɓaawo ɗon haray dendanangal dariɓe fiino ɗeɗo ɗen golle
no kaɗo dina yottorede no nangal aduna on kala kaɓe wontiri woni ko feere maɓɓe woni ko konngol maɓɓe woni ko jawdi maɓɓe kala gollum kumɓe golli ma gollal ngal ɓe golli itoriki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan ɓe ɗum ɗo ɗen hum kamandake maɓɓe moƴƴo yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. hare ɓawo ɗum musidɓe tedduɓe diina jentiɓe oɗo ɗen hu radio haray eɗen andi islam wonɗen on e muɗum argol makko on ko sabu hiwgol piiji joyi no jeeya e muɗum hiwgol wonkin banu adama ko tedduɗum. Allah subhanahu wa ta'ala wi o taggi banu adama on o teddinimo. joni noon argol islam on no tawa e muɗum hiwgol ɗiɗo ɗen wonkinje no tawa e argol islam ɗimmum ɗon e hiwgol hakkille ɗen. Argol islam on no tawa e hiwgol dambe. Argol islam no tawa hiwgol teddule yimɓe ɓen. Argol islam on hino tawri hiwgol ɗeɗo ɗen hun jawle. Bimana l'islam on no ari catégorise ɗiɗo ɗen hun piiji joyi labudda ma ɗiɗo ɗen hun ɗi hiwe. Kala ko tawi bonnay ɗiɗo ɗen hun piiji joyi haray l'islam e ɗum ɗon ɗen hun liddodiray. L'islam hino añe ɗum ɗon. Islam hino woɗɗintini ɗum ɗon ɗen hun yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala bimana addanɗo en kaɗo ɗen hun dina addanɗo en l'islam. haray ko ɗum waɗi e hande yewtere meɗen nden ko fi oɗo ɗen hun jeeno oɗo ɗen ko wiyete zina. Bone muɗum on e lorraji muɗum ɗin e ko tawata hara kon ɗum ɗo e hino jogi conséquence gibande maka adna ɗo ɗen hun ko jiyaɗo on heɓata no jogi conséquence molanaɗo ɗon haɓɓiɗo jiyaɗo on kadi ñande darngal. haray ko ɗum waɗi ɓeɗo musidɓe ɓe suɓani oɗo mawdu ɓeni noon ko mawdu'u zina min mawdu'ati sa'a wa muhimul mawdu'ati wal hajatu ilayhi tablu mablaghal darurati. Mawdu yewtugol fi jeeno ko yewtere fewndinde yewtere hanande yewtede hato jinande muɗum nden ko hato jinande nde tawata haran ko hakkirde e hato jingol no yotti hino timmitis tampere noddayde faade ɗum ɗo ɗen hun ko ma yewte ko waɗi noon ɗen hun en tamƴinaaki e hino e julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala gomɗini nelaaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kala no foti gandal makko ngal ɗuɗugol maggal fandugol maggal tawowo haran firritaaki wonde man koko wiyeteɗo ɗen hun jeeno ko hunde harmude ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala o harmini tawi bakkato muɗum on kadi ko jeeya ɗum e bakkatuji ɓurɗi mawnude ɗin a harmugol muɗum ngol hino andude sabu dalilaji ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala hino wi'a e mbaɗa a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. O wi'en woto en batto ko wiyete jeeno anden ko wiyete jeeno kon ɗum ko pankari noon ko bonki noon ɗum boni laawol. Si Allah wi'i jiyaɗo wota o batto hunde nden haray holli mawnugol hunde nden ɗen harmugol hunde nden. Haray noon koko wiyete jeeno ɗo la shakka ɗum ko sakitoto kalannode zamanu. Eɗen andi piiji den ko luttayɗi ko wiyete kon konnaagu ngañanandi a haasidankako ɗum la shakka ɗum ko luttay ɗum ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala roni leydi muɗum ndin. Ko wiyete kon jeeno ɗum kadi ko hunde arayde artayde tangande darngal ngal ɓatti ka daro ɗum maki ɗum nelaɗo meɗen o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omo Allah subhanahu wa ta'ala raɓɓini konngudi muɗum ko wimo wama yantigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha o wowlirade fihi mo faala wowlude ko wowli kon fof ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala wahayinni e makko yo yewtu ko yewti. haray ko ɗum waɗi o makani en hadis ma Aba Hurairata radiyallahu ta'ala anhu filli o wi nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam makin la taqumu sa'atu hatta la yabqa fi wajhi al-ardi ahadun lillahi fihi haja wa hatta tujadu al-mar'atu jiharan naharan tunkahu wasat at-tariq la yunkiru dhalika ahadun wa la yughiruhu ويكون أمثلهم يومئذ يقول لو نهيتها عن الطريق فذلك فيهم
مثل أبي بكر وعمر لا ميدن وماكي إيودو دين حديث أتكدرون توايم بهاجو الله وني مودum ben hare ben be hettaki hay e goto ka hore leydi do den o wi aroye ha e sa'i mo kadar ngal daroton ha tawa sonnajo nyalorma teddan e kene pettan e himo rese e himo yotte ka tumbere lawol o wi wuridaɓe fawdo won sumanna ben hada yeddata ɗum hiye goto fiitinanta ɗum hiye goto wi'eteɓe ko moko baɓe maɓɓe ɓen o wi'ayɓe hanno naɓamo ka seera to den hun harnaji yeeso gita yimɓe ɓen waɗɗa o wi ko ɓe woni moko baɓɓen ko ɓen ɗon den hun waɗiroyte misal deñandeyne ko ɓe ɗo woni o aboubacre ko ɓe ɗo woni omar bimana ka peesata sayna aboubacre e sayna umaru fewdo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hakkunde sahaba ɓen ka gomɗinal maɓɓe ka kulol allah maɓɓe ka rentare maɓɓen o wi'i ɓeeɗo ɗen hum wi'oyeyɓe ɓe haɗa few jeeno ngon kono noon ɗen hum ɓe inno tungonɗo waɗde jeeno ngon hanno naɓa o ka ɓaawo suudu to harnaka tumbere laawol waɗɗa ɗum ɗo o wi'i ɓeeɗo haray imanu maɓɓe on fewno nde ñande haray ko kamɓe woni ka top nde ñande haray hiɓe wayi won aboubacre e umaru allahu akbar haray ko ɗum waɗi musidɓe tedduɓe e laaɗo meɗen mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ka mawnugol oɗo ɗen hum gone ka holɓinagol oɗo ɗen hum bakkaɗo ka tiiɗugol lorraji koni ɗum ɗo kon e looɗo maaki hadis wonɗo ko sahihul muslim sahihul boukhari wonde ne laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ñande ko an sahaba ɓen o maakani ɓe ya ummata muhammad wallahi la ahadun aghyaru min allahi an yadhniya abdan أو تزني عمته والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لا رميدن أماكي هيكونوا يو جماعة محمد كونوا يو مفتن لا رميدن محمد صلى الله عليه وسلم أماكي على هي إغوت أهوري ليدي دودن هم زلوزو دو سينير دو يجيدو كناغو يجيدو هيرانده ha hewditi allah subhanahu wa ta'ala nde allah yiyata jiyaɗo makko on hino jeena ma ndo yiyata korɗo makko on hino jeena nelaaɗo meɗen on maaki wallahi mi wondi hara hiton annduno ko min mi anndi kon on jalayno seeɗa ni koko wullayno ɗon kon ɓuri ɗuuɗude hay noon ko ɗum waɗi waseede jiyaɗo on anndugol Allah subhanahu wa ta'ala no Allah hana andirede non wasedi jeya don hulugol Allah no Allah hana horirede non ko dum adata morko sifati do den hum pankare idirgol Allah subhanahu wa ta'ala ko do wadi hay neddo wado ngodo den hum jeeno elaado sallallahu alayhi wa sallam riwi ko wiete ko komtinal e makko elaado meden on maaki sallallahu alayhi wa sallam la yadhni zani hina yazni wa huwa mu'min jeenata jeenowo tangade o jeenata ako gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala ko do wadi Allah subhanahu wa ta'ala ndo sifino yimbe gomdimbe Allah subhanahu wa ta'ala den ko wi ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna musibbi fi mabbe don den hun ha ko wi oybe ben don den hun ko jiyabe be tawata harakambe be seytuta ko fenande be jeenata be wolata fenande be tawata ko seyte golde do den hun fenande Allah subhanahu wa ta'ala hino wi'a ɓe ɗo walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana subhanahu wa ta'ala wi yimɓe gomɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe woɗɗitiɓe ɗiɗo ɗin bankari koɗo den hum bonen du jibolu do den ko benton den ko koditibe dum gomdi Allah subhanahu wa ta'ala be wadi jiyaru so gomdi Allah a haray o rewata goddum go si wana Allah subhanahu wa ta'ala o warata wonkin Allah subhanahu wa ta'ala harmini si wana wondude e hakke gonga ko wari kin don den hum wonkin be jeenata Allah wi ko wadi non kala on waddo dum do ko hawray e lebbe ka Allah subhanahu wa ta'ala ellete don kadi de sowano yemo nyande dalgal o luttoya e dum don hara ko hoydo ko do wali no ka sahihul bukhari kada la da meden sallallahu alayhi wa sallam filli
koydol ngol o hoyri o banginani en ton o wi'i arimo e koydol yimɓe ɗiɗo ataahu fil manami atiyani فابتعثا معهما فاطلع على أنواع من عذاب الأصات فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لهب وأصوات فإذا فيه رجال ونساء عراة إلى رماكي أريلان كتوين غولان يمبديدو أربديدو بيدو بيادي أن من يهي من إلتوي إنوني جلتنو يمبونا إلتريد façon lette ɓeɗo no lettirede haɓɓede ɓeɗo no lettirede fiɓɓiyede ɓeɗo no lettirede tekede hundude muɗum ɓeɗo no kala goto kala e none no wona e lettirede noon ala anwa'il adabi noneji lette min tawiɓe ɓen hino lette e muɗum wi kanko ne laaɗo meɗen tedduɗo on sallllahu alayhi wa sallam min ƴellitoyi min tawi yimɓe goo worɓe e rewɓe ko huluɓe kamɓe ɓe ɓornaki hayye hunde hayye fo sala ko surri ɓe tawi tulbango e hitoli e hino e ɓeɗoɗen si ariɓe dulbango ngon iwra sengole maɓɓe ɓe sonka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayiɓe maƴi o huli alhaali maɓɓe o landi jibril alayhi salatu wassalam o wi'i o hemɓiniyo jibril wi haula'i humu zunatu wazawadin ɓeɗoɗen woni worɓe jeenoɓe ɓen e rewɓe jeenoɓe ɓen e filla yego ko ibn Khuzaima filli ɗon ɗen e tuɓorde sellunde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki fantalatna fa ida biqawmin ashaddu shay'in intifaqan wa antanahu riha ka anna rihahum almarahin qultu man haula'i qala jibril haula'i zanun wa zawanin hadis ko e o filla yeɗo ko ibn Khuzaima filli ɗon ɗen e tuɓorde sellude nelaaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam maaki min yehi ha min ƴellitoyi e yimɓe tawi hiɓe jogii luuri alaa ko fottata e nder luuri ɗon ɗen hun luuɓude min tawi ɓe hino lette mi landi jibrilu ko hemɓeni jibrilu wi lanko ɓeɗo ko jeenaynoɓe worɓe jeenaynoɓe ɓen ka aduna e sonnaɓe rewɓe jeenaynoɓe ɓen koɗo waɗi oɗo wiyeteɗo haysami o maaki wonde mannano ka zabur Dawud ɗen anndi ko deftere tippinande e annabi Dawud alayhi salatu wassalam o wino toon ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i inna zunadu mu'allaquna bi furujihim fi an-nari wa yudrabuna 'alayha bi siyatin min hadidin fa idha istaghatha ahaduhum min ad-darbi نادته الملائكة قالت أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه وي نكذبور داود yimɓe waɗaynoɓe jeenoɓen waɗayɓe jeenoɓen ɓeeɗo ñande darngal maɗum ka yiite ɓeeɗo ko ɓe wingiraɓe farjoji maɓɓe ɗin hiɓe heɓɓira farjoji maɓɓe ɗin ka yiite hiɓe piyeede hoore muɗum ɓe piireede polɗe njandi si tawi woni goɗɗo e maɓɓe faabinike immorde piwugo piyeede nden o ɗaɓɓi solnaneede malayika ɓen ɓe ewno oɗo ɓe wi'a mo ko honto an e ngoɗoɗen hun hito maɗa ko honto woni an e ngo hito maɗa ngo faabinortaɗoɗen hun ngo du'ortaɗo ngo torortaɗoɗen hun an fewndo wonuɗa kaɗen hun a wonno hari hiɗa jala hiɗa welti hiɗa wiwuli a andali Allah subhanahu wa ta'ala hino aynuma a hersali Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar kadi so ni min kam min lazzati sa'atin awratat sunan azima wa azaban alima dakam mi wel kunni dakam mi wel sa'i hun kunni no foti ko ɗum ɗo ɗen hu ronini lette molanaɗe o ronini sunare molanade yeruno ɗum foti walaysa rabbuhum ghafilan anhum qala Allahu ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun o wi Allah subhanahu wa ta'ala o welsinaki koni wadde kon Allah hino andi
goto kala e gollal ngal woni waddengal e fewdo go woni waddengal don en bi ko onno woni ngal warrude Allah subhanahu wa ta'ala wi hibe tanjinaade min anda min nanata ko be woni wowlude kon min anda ko be woni suulude kon be wada Allah wi o woye andune laabe amin ben malaikaabe be min immini ben hino ayni be do den hunjiyaado e be do hino ton den hun ibe windude dido den hun kolleji be do den hunjiyaabe ade non ko do wadi ko wiyete jeeno ala bone purdo ko wiyete ko jeeno fitti kangol Allah subhanahu wa ta'ala ittugol wonkin ala bone hewtiti ko wiyete ko jeeno wi yimbe moƴƴunoɓe ɓaawo ɗo aramɓe salafu salih ɓeɗo hiɓe jogino jikkoji hiɓe jogino rentare hiɓe jogino kulol Allah subhanahu wa ta'ala o wi walaw balagha ar-rajulu anna ibnatahu qutila kana ashalu alayhi min an yablughahu annaha zanat wa uffil lizina ma aqba atharu wa aswa khabar o wi salafu salih e yimɓe feccuɓe yimɓe moƴƴunoɓe ɓen ɓe wonno e tawi yottike e maɓɓe wonde manna ɓiɗɗo maɓɓe jiwo o warama taway ɗum hino newi e maɓɓe muññagol ɗum satta e maɓɓe tampere ɗum arata e maɓɓe no ɓurani ɓe nde ɓe nanata wonde manna ɓiɗɗo maɓɓe jiwo waɗi jeeno o inni ñiddi o koko wiyeteɗo den hun jeeno ala ko boni hewti jeeno atte ala ko sobi wa jeeno kumpitande am min shahwatin zahabat lazzatuha wa baqiyatu hasaratuha o inni ko yeru jelu fute tuyo hun gokkunni dakamme kun tuyo hun don den hun yaha batte kun heddo ta battani kun don den hun ko hendum ko ninse do wadi be do den hun jiyaado so watanali yila o huli Allah subhanahu wa ta'ala be o yangoto ben fi wo mako yangoto fi mudum kon ko dum do arto mo kunto ide yeso Allah subhanahu wa ta'ala perdina o do den hun jiyaado ko wadi ara no seri to hore neddo toñu e wani hore neddo wadudo jeeno toñu do wonki mudum jeenugol ko tere makko den dengal makko ngal o yewtirayno o takimitora o welnira ɗum noppi makko heɗotonoɗi ɗin ɗiɗi welto ɓernde makko nden wewla o so'a iwgol ɗe cawtende ɗe koyɗe makko yahayɗe ɗo ɗen hu ɗe juuɗe makko memayɗe ɗo ɓal dendanangal ɓanndu makko ɗum ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hino wi'a en ko yawma yuhsharu a'da'u llahi ila nnari fahum yudha'un hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala wi nyande addoya be do den hu yimbe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala toñuɓe ɓeɗo ɓe adde hara hiɓe soggede hiɓe puusede hiɓe moɓidirede fi naɓede ka yite jahim Allah subhanahu wa ta'ala wi de nyande seytuto hoore maɓɓe nanɗe maɓɓe ɗen gite maɓɓe ɗen juuɗe maɓɓe ɗen koye ɓandu maɓɓe ndundu fof maɓɓe ɗo seytuto hoore maɓɓe tangani ɗum ɗo ɗen hun waɗi oɗo ɗen hun jiyaɗo mo tanjinino surray mo keno mo waɗiri fi ittugo shahawu makko weltingol wonkin hum makko kum oɗo ngo jungo memungo fiyo ɓerde makko nden wewlu tere makko ɗe ndi dendanangal ɗe ɗo ɗen hum tariki kirritike ankariji ɗi oɗo waɗɗin ɓurdan anna ɗo ɗen hum tawa ɗum ngalɗinimo ɗum mapinimo ɗum satti e makko ko yewta yewtere moniɗo fa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra ɓe wiya tere maɓɓe ɗen ko fi hen ɗo seytan ɗon hoore amen tere ɗen wiya wona menen ko Allah wowlinɗo kala hunde ko on woni ko wowlini men ko on yamiri men yomen seedito ko wonno ɗon wadde kon ka gurnan aduna ko Allah oɗo noon tegi on yamirɗon men yomen seedito e hoore moɗon on ko o woni ko tagi on ko ande kadi ka makko woni ko ruttoto ɗon tawa ara ɓerɗe ɗen kañum kadi ɓalli ɗen kanji kadi ɓerɗe muɗum metti ewa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanamtum anna allaha la ya'lam kaseeran mimma ta'malun
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين تردين ويا ودودين هنجيادو توndo wonuɗa ka aɗuna a sutanoko lan waɗugol fankati diga yaha jeenugol ngol accetta ɓanndu maɗa nun ka suudu maɗa sokalu toon ɗin hun yaha junngo ngon ko ngon memoyta teppere ɗen ko de yahata tere ɗen ɗe fof ɗe wiya a hari on a wonanogo hiɗa surutonomen e golle ɗe onɗa gollude ɗen seyto e hoore makko ɗeɗo ɗen huntere makko fof ɗe wiya noon hari e hiɗa tanjinade wonde ko wonɗa wadde kon fof Allah subhanahu wa ta'ala anda ɗum o yoɓatama ɗum juddi ɗum ɗon ɗen habbaki makama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiya dhalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum o ɗe sikke ɗo tigi sikkuno ɗon e joomi moɗon ko ɗum woni sabu halkagol moɗon ngol hijjutugol joɗɗinde nde iwre ka Allah subhanahu wa ta'ala hino ƴelliti himo wontide sengo dow meɗen ko kanko woni ko teggi en hari en alano o teggi en o woɗini en o waɗi en ko wonɗen kon o waɗuma gorel o waɗi oɗaɗen hundeyel o waɗi o woni goto kala e muɗum e jikkuji muɗum e golleji muɗum oɗo ɗen Allahjo bajjo seniɗo yejjintinnagol neɗɗanke on andutugol wonde man Allah subhanahu wa ta'ala hino ƴelliti e hoore jeyaɗon hino andi golleji makko ɗin ko yoɓitomo kadi golleji makko ɗin haray ko ɗum ɗon ɗen woni ko defta jeyaɗon waɗugol ɗiɗo ɗen bankade o ɗaɗi so wi dhalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin ko ɗe sikke ɗo tigi sikkuno ɗon joomi moɗon ko ɗe halki on ko sabu ɗe ɗo ɗen hun sikke moɗon woni ha hande perdiɗi perduɗon ɗin ɗo ɗen hun fof majje Allah subhanahu wa ta'ala wi'a fan yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum min al-muhtabin si tawi woni ɓe muññike ko yiite ɓe naatoyta si tawi woni ɓe muññaki ɓe jaɓantaki nganto ko yiite ɓe naatoyta ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wurni en o addi en ka hoore leydi ɗo ɗen o hokki en hakkille hono ɗaɓɓirten aduna o hokki en hakkille ko honno wondirten hakkunde meɗen e yimɓe ɓen faaleji maɗa adna yankoji ɗin fof hiɗa daraniɗe hiɗa keppiɗe hiɗa tambite fiɗin faaleji maɗa ɗon ɗen hon ko hendu yejjintinnayma taggoɗoma on tagiɗiɗo ɗen hum piiji o tagiri ɗi piiji ɗo ɗen hum fi maɗa ko hendu yejjintinnayma ɗum on awɗo ɗen hum jeeyaɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eno andintina neɗɗanke on fewndu ko luyi ya ayyuha l insan ma gharraka bi rabbika al karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak e ko ayo neɗɗanke ko en ɗum huduma e joomi ma oɗo ɗen hum Allah jo taggoɗoma o foti ndimma o waɗuma kadi mbaadi ndi o faala ndin ko hen ɗum defuma yeddugol oɗo o wi ɓaawo nde jantiɗen nde ɗo ɗen hum ayejen nde tere banum adama on seytoyto o hoore makko ɗum ɗo ko lette wontirande jiyaɗon lette lahara ɓeɗo ɗen hum yimɓe yiddirɓe Allah subhanahu wa ta'ala ngoɗo ɗen hum jeeno a hay ka gurdan adna ɗo ɗen hum ko yimɓe hanaɓe lettede yimɓe hanaɓe woɗɗintinnede yimɓe hanaɓe wirtede yimɓe hanaɓe lilede ko ɗum waɗi so wi'i amara Allahu ta'ala bi taghlidhi al-uqubati 'ala az-zani wa zaniya wa naha Allahu 'ibadahu ta'khudhuhum bizunati ra'fatun Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri lettugol tiiɗingol letteɗen hoore ɓeɗo ɗen hum waɗeɓe jeeno Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi jeyaɓe ɓen nde ɓe muññotoɓe nde ɓe yaafotoɓe ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala daali azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala wi jeenowo gorko on jeenowo sonnajo jeenowo debbo mi wana ɓeeɗo ɗi kuupolji ɗo ɗen hunɗiɗi o peerɗo ɗen hunɗiɗi gorko on e sonnajo on ɓe waɗayɓe jeeno ɗo focce goto kala e ɓeeɗo ɗen hun sawro temedere ɓaawo nde tabutugol chartiji ɗin fof tabutugol seede yagal ngal no l'islamu wi'iri noon so tawi ngal seede yagal ɗo ɗen hun ngal tabiti Allah subhanahu wa ta'ala wi focce goto kala e ɓeeɗo ɗen hun sawro temedere ɓe tedduɓe wona foccugol ngol tun kadi sawru temedere hara yoni
waray woni gunɗo allah wi wal yashhad adabahuma yo tawe lettugol ɓeeɗo ngol fuccugol ɓeeɗo ngol jama imorde gonɗinɓe ɓen ta'ifatu min almuminin fedde gonɗinɓe ɓen ɓe ara ɓe tawi ɓeeɗo ɗen hunno lettede ko henno ɓe wona lettirede ko ɓay ɓe yiddiri allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete kon jeeno ɓayi noon ɗum ɗon nden hum waɗi ko yo ɓe wirte ɓe liile ɓe andine tagore nden fof wonde manna ɓeeɗo ɗen hum ko jeenayi ɓe ɗum ɗo ko lette wonande oɗo ɗen hum jiyaɗo ɗe julɓe ɓen fawa waɗɗugol oɗo ɗen hum jiyaɗo hibande makka gurdal adna ɗo allah subhanahu wa ta'ala e yurmegol makko e muñal makko si tawi jiyaɗo waɗi bakkatu o bakkatu ɗo o ala waɗanede kafara si tawi woni jiyaɗo on waɗi bakkatu on kafara muɗum on fof ko ittugol mo won kinkin haray ande ko hunde sattude allah subhanahu wa ta'ala hunde mettede allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo ɗen hon julde hinde tiiɗi hinde hitti ha ko yamirore nde allah subhanahu wa ta'ala yami kono nde julde ɗo ɗen hon si a wonino a weltinino ke dumundeji feƴƴunnoɗe gibe ka fuɗuɗa julde ɗon ɗen hon tabuto e muɗum ɗuɗɗina waɗugol naafilo korka kan si feƴƴirima ko ya yoɓuto ma ñammina miskin ɓe kono jeeno ngon si a waɗi ɗum ɗon ɗen a resuɗo ma a resaɗo ya anndo kaffara ittugol on bakkatu ɗon ɗen e hoore maɗa haray ko rajimede maɗa on ko ɗum montata on ɗon ɗen bakkatu e hoore maɗa ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo ɗen waɗuɓe oɗo ɗen jeeno ko ɓe woni naafiqiɓe wota on jogitano ɓe seede yaagal ɓe ko yimɓe naafiqiɓe ni ɗen hun si wona tuɓe ruttiɓen e maɓɓe ka allah subhanahu wa ta'ala haray noon oɗo ɗen hun jeeno ɗum ɗo ko lette ɗe tawata haran ko lette fiiñuɗe ɗe neɗɗo jeenɗo woni lettede ɗen amma lette wirniɗe ɗen ɗen ɗon ɗen hun o anda adadu majje o anda ko honno ɗeɗo ɗen hun fotata o wi ko ɗum waɗi heewi no foti neɗɗo fontuɗo juuɗe muɗum ɗen hino fewta allah subhanahu wa ta'ala e hino toro allah subhanahu wa ta'ala e hoore oɗo ɗen hun neɗɗo jeenowo ko waɗi jeenu gongol e gandi sahabajo gorno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi hey koye yo nelaɗo nono nan mi waɗa jeenu nelaɗo meɗen on makanimo sallllahu alayhi wa sallam atardahu li ummik atardahu li ukhtik atardahu li zawjatik hiɗa yiɗani ɗum ɗo yummama hiɗa yiɗani ɗum bandirawma hiɗa yiɗani ɗum ɗo hiɗa yiɗani ɗum ɗo nelaɗo sa sallam landimo sappanimo o wi o woyi joni noon oɗo waɗowo jeeno la shakka so waɗay ɗum ɗo koyema o waɗi ɗum ɗo ɗen yumma goɗɗo o waɗi ɗum bandirawo goɗɗo o waɗi ɗum geɗaljo goɗɗo oɗo sonnajo wa kadhalika kan kadi o waɗi ɗum ɗo ɗen hum baba en goɗɗo ma ɗum o waɗi ɗum ɗo ɗen hum modibbo goɗɗo gon ma o waɗi ɗum ɗo ɗen hum geɗaljo goɗɗo gon wala shakka ko ɗiɗo ɗen hum piiji woni ko lontodirta e muɗum haray noon oɗo ɗen hum neɗɗo tawowo hara hino jarribora ɗum ɗo yo o andu no woodi piiji luntodirayɗe hoore makko piiji allati tutabiru ala zani kalfaqre allati yanziluhu llahu alayhi walaw bada hinin wono basal Allah subhanahu wa ta'ala jeppinta e neɗɗo toñuɗo yani neɗɗo toñirɗo hoore muɗum waɗugol jeeno wono basal ko Allah subhanahu wa ta'ala teppinta kon e hoore makko eɗen andi oɗo ɗen hum pankari no jogii effeji ɗiɗi waɗeɗe banu adama on perdinde tammaɗa on fikriyan ka hakkille gorko on o ƴettana e tamma ko on jooɗagol mijito fi o sonnajo mo jokkiɗo ɗen hum sonnajo wa kadhalika ƴetta e tam muɗum on jooɗo fi miijegol fi oɗo ɗen hum gorko a yeɓita maɗa on tan on ko ɗum ɓuri hittude e gurdam banu adama on fof ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ko yeebu tanji muɗum ɗin joni noon waɗiɗo taw effet ka tammaɗa on perdinima tan perdinte jawɗi maɗa ndin kadi la shakka a dépansay o sonnajo mo jokkuɗa ɗo woni ɗo ɗen hum yeebugol jawde ɓurade so wii e nder pankariji ɗin e nder effet ji waɗayɗi ɗin e banu adama o ko fuɗɗori aranon noon ko wiyete ko mbasal ngal Allah subhanahu wa ta'ala tippinte oɗo ɗen hum jeeyaɗo hay say ko sangade waɗi ɗum hunde seeɗa o wi wal bala'u wal karbul mubin e ko wiyete jarrabuye kon
heɓa sattendeji ka anna ɗo ɗen hu ko heɓa bonere inde o heɓa añeede o heɓa wikkede hakkude makko yimɓe ɓen ko waɗi kala andiraɗo ɗum ɗo haray o wonata e hakkunde yimɓe ɓen ko yi neɗɗo tedduɗo o wona yi neɗɗo hoyiɗo o wona neɗɗo jaasuɗo o wii e ko wiyete kon tampere molanande o heɓay kadi ko wiyete kon digo sadre ɓittugol ɓernde wa ta'assurul amr e fiyakuji makko ɗin fof satta kala ka o wontede kala ko o memi kala ko o nangi haron noon ɗen hino satti koye noon wona o weldiɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o waɗi pankari o yetti Allah o ari kala son taala toŋanimo kala son taala harminanimo yo wonu o ari o hoɗi ɗon ɗin endine laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam o maaki inna allaha ta'ala yugharu wa ghayratu llahi ta'ala an ya'tiya almu'min ma harrama allahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala on himotikka kono ko tikkinta Allah subhanahu wa ta'ala ko sanga jiyaɗo on waɗi julɗo on o waɗi Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon e hoore makko o wi ɗum ɗo ɗen har yowondira e du'a'uji yimɓe du'otoɓe hoore makko du'a'uji yimɓe du'otoɓe hoore oɗo ɗen hun neɗɗo e wonɗo yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo ɗen hun jeeno ko ɗo waɗi o wi fa kam min yadin fi zulmati lleyli busitat tad'u alayhi wa alayha wa kam min jabhatin sirata bayna yaday llahi tastanzilu al'adaba alayhi wa alayha o wi no ɗum foti juuɗe jelu fonti e hoore o ɗo ɗen hun hino toro Allah subhanahu wa ta'ala sangade jemma on nibbiti e hino huɗa o ɗo ɗen hun gorko wonɗo sabu dewgal geɗalje o ɗo o yoɓono pellete o huɗay o ɗo ɗen hun o toroto Allah hoore o wona fiikan o ɗo ɗen hun jongal leejo mo tawata hara ɓengu muɗum murtinama la shakka o sonnajo ɗo ɗen hun joɗaniɗo o ɗo ɗen hun gorko o tawata hara debbo go murtini o ɗo ɗen hun gorko e hoore makko kanko la shakka goto kala e ɓeɗo fonta e juuɗe muɗum fewta Allah subhanahu wa ta'ala sangande niɓe ɗen waɗi an hiɗa waliɗani ɓeɗo hiɓe toña ɓe walata ko ɓe ɗano hiɓe torade Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe toromo jippingol ledde makko ɗen hoore ɓeɗo ɗen hun jiyaɓe ɗiɗo hittirɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗeɗo ɗen hun toñi hulɓinire o wi heewi tiinde sujjande Allah subhanahu wa ta'ala hino toro Allah yo Allah jippin ledde hoore oɗo ɗen hun gorko ma hoore oɗo ɗen hun sonnajo woni wa kam min aynin dama'at huwa da'watun rufi'at tasta'idu rabbal alamin o wi heewi ko yitere wullata sangande goɗɗo jarribora sabu ɗum ɗo sonnajo makko on murtinira ni ma geɗaljo makko on o murtinira ni ma ndo yi modibbo makko hino murtinira ni ɗen hum hino accitirimo ni ɗen tawatara kamɓe ko dewgal sunna e farilla wonno hakkundeji maɓɓe o wi heewi ko yitere wullata e heewi ko oɗo ɗen hun toroto Allah subhanahu wa ta'ala du'a makko kadi o bante ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ɗum ɗo woni pankariji ko ɗum ɗo woni albala'u ko jokkiti kon ko wiyete ɗo ɗen jeeno fa kayfa yatalazzazu aqilun min mutu'atin hadhihi awaqibuha wa tashhadu wonni ko honno neɗɗo dakimi torta neɗɗo marɗo hakkille o dakimi torta dakamme mo tawata hara ko ɗon ɗo woni battane muɗum on e tuuyowel tawata hara ko ngel tuuyowel ɗo ɗen hum woni dannode muɗum on ilkum ayyuha shababu wal fatayatu afiyatu zina aqibatu zina fi dunya wal akhirah sukaɓe ko onon yo sonnaɓe haray ko woni battaneji ko ɗoyiɗo ko laptop ɓe man hakkunde maɓɓe haa ɓe santa ɗum ɗo hino e makko haa shahawuji maɓɓe ɗin memmino ko hinɗon wiɓuɗen yaltinowo en ɗi muɗum ɗin yaltinowo waɗa wo dulo koye tawa hara wuddu muɗum ɗum no e kene o waɗowo mini hoye tawa hara busi muɗum ɗen no e kene si tawi bayaji ɗin si memminiki Allah wi ɗum ɗon ɗen hum wota waɗo toŋi ko hinno wiwɗa fi yaltingol ɗum ɗon hare hulen Allah subhanahu wa ta'ala rento ɗen haray noon e no woodi joni bone on no yaaji
hino newani yimɓe ɓen waɗugol ko hulugol Allah ngol ko ɗo woni satti hande kadi waɗugol ka hoore leydi ɗo ɗen si wona on mo Allah subhanahu wa ta'ala newinani o nemini o yurmini o yurma ko waɗi kala hunde no nde sattiri wonde no sattiri yeddugol Allah no sattiri wo no sattiri malla subhanahu wa ta'ala hoyndi on oɗo ko yeddowomo o tawa yeddugol Allah ngol hino newi hulugol Allah no sattiri wo no sattiri malla subhanahu wa ta'ala waɗi on oɗo ko hulowomo o tawa ɗum hino newanimo hulugol Allah subhanahu wa ta'ala waɗa so yenni huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira ko Allah woni andi ko hombo o handintinta ko wiyete kon kulol ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala andi kadi ko hombo handintinta e ko wiyete kon hafranal hay non oɗo ɗen hun jeeno Allah subhanahu wa ta'ala wi en wa man yaf'al dhalika yalqa asama kala on waɗɗo ko wiyete kon jeeno kala on yeddirondo Allah subhanahu wa ta'ala o maayi o tuubali Allah subhanahu wa ta'ala yaafimo yo o andu o hawroyay e lette no woodi sonnaɓe jooɗiɓe tawatara hino accidire moodiɓe muɗum ɓe moodi e muɗum ɓen hino acci ɗum hino jooɗi tawa hara ɓay dépense hino arude hara golle maɓɓe gaɗen wo waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yallaki no woodi dohiiɓe kadi accuɓe sonnaɓe muɗum ɓen hino lettora sifa non ɗen hum yaha ton den hun hara kamɓe hayti sonnaji on hino ɗum ɗe ɓawogaɗen hara kamɓe hula Allah subhanahu wa ta'ala e golle maɓɓe ɗen hare noon anden gollal ngal jeyaɗo on o gollingal ko immoytoɗo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓite gollal ngal jaza'an awfa juddi timmude tis Allah subhanahu wa ta'ala si wona on neɗɗo tawowo hara o tuubi ka gurnan anna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o yaafike mo kanko oɗo ɗen hun jeyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala daali illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin sona on tuubuɗo o gomɗini o golli gollal moƴƴal ɓaawo nde o waɗi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah watta bonneji ɗiɗi ɓe waɗi ɗo ɗen hum fof Allah watta ɗi moƴƴereji kono ni goɗo ɗen hum tuubugo ye siɓe tedduɓe tuubugol e bakkatu ko nilsugol ko waɗani bakkatu on kon anni yo filtata ko oɗo ɗen hum bakkatu si tawi ko haqqe goɗɗo jonitama oɗo ɗen hum haqqe makko si tawi ɗiɗo tati waɗi ma ɗiɗo ɗiɗi waɗi hara jiya ɗon woni tuubuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanemo oɗo ɗen hum tuububoye Allah subhanahu wa ta'ala wi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a heko no yo jiyaɓe Allah fantimɓe bakkatu ɗuɗɗimɓe waɗiɓe pankariji ha ɗuuɗi ko toon taƴo yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden dey ande yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden ko ɓattinde Allah ko haforowo bakkatu o dendanangal haray noon ko ɓuri bonde kon ko ɓuri hulɓinade kon ko nde neɗɗanke on o dumoto e ko woni e muɗum kon ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitamo mayde nden ko arayde e juhaye neɗɗanke on o anda ko sa'i hombo o mayata o yaltay himo hisi o laato fure kikiɗe harata walimo himo hewta ka makko ko hisuɗo weetugol bimbi taw hara ko fure hara bimbi tawalimo ɗum ɗo goto kala yo waɗu mayde nden ka takko kun sasi muɗum si himo walade si himo yaltude yo waɗu mayde nden ka jiiba hum makko dow hum ɗo ɗen hum yo andu mayde nden nde woɗɗetakemo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala o rento Allah subhanahu wa ta'ala ko dewal jeyaɗo on e pankariji makko ɗin ko ɗum ɗo ɗen woni ko peesoyta kanko Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni ko moƴƴereji ɗin woni ko peesi Allah subhanahu wa ta'ala haray manni oɗo ɗen hon jeyaɗo si tawi ko boneji ɗin woni ko peesi haray o jeyaɗo o malkesi o perdini hoore makko haray noon no woodi wokkiligo tatara feeña boneji ɗin yalaka feññinede ko e gundo wona waɗede kono Allah no andi ɗin gundoji ɗon ɗen hum kadi
ko ɗum so wi am yahsabuna anna ala nasma'u sirrahum wa najwahum Allah wi bala wa rusuluna ladayhim yaktubun ɓe sikkude men annda si ɓe sonodiri hundoji ɗi ɓe watta ɗin ɓe sikkude men andade Allah wi o nelaɓe amen ɓen hino ton hino windude ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o maaki hadis hanuɗo findinde hakkillaji meɗen mo hande yiɗitade darten golleji meɗen ɗin ƴewtoɗen ɗi taskoɗen ndi moƴƴe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maake ñande dargal yimɓe goɓe aroye ta hara heɓe jogii golleji rawnuɗe ko wonɗi pelle pelle ta ɗum ɗo fof ko baraji ɗi golleji ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wattinade haba'a mansura on tumana sahaba ɓe nani ɗum ngalɗine ɓe ne sifuhum lana ya rasulallah jallihim lana nelaɗo sifani men fi ɓe feññinan men ko hemɓe woni ɓe nelaɗo maki innahum minkum wa min jildatikum ɓen ko jeeyaɓe moɗon ko jeeyaɓe ɓalli moɗon ya'khuduna al-layla kama ta'khudun ɓe jette jemma on ɓe juulira e jemma no juulirton jemma ni ɓe hoore ñalorma no hoorito ñalorma ni kala dewal ko wi'a hino waɗede kala dewal farillawal ɓe waɗe ngal no ngal hana waɗirede noon nden hun naafila on kadi ɓe doga e ɓerdire e muɗum walakinnahum idan tahaku maharimal lan tahakuha ida galabu maharima lan tahakuha ɓe ɗo si ɓe weddodi e pankari ɓe weddodi e bone on ɓe rentotako e muɗum ɓe huncay tum ɓe waɗay tum bone on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mahi ko ɓeeɗo ɗen woni ɓen jiyaɓe ɓe golleji mum addoyɗe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba mansura min adda golle ɗe ɓe golli ɗen min watta fof nduggon ko an noon ɗen humɓe fewano ɓe holali Allah subhanahu wa ta'ala hay goto kala e meɗen no hani hutugol Allah subhanahu wa ta'ala rento e ɗiɗo ɗen hum boneji haray oɗo koko wiyete jeeno ɗo ɗen hum ko tuggalal tattaɓal e tuggale keferanka ko bonniɗen hum ɗen andi tuggale l'islam ɗen no woniri noon ɗen hum ara noon ɗum shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗin mum ɗon iqamis sala tatti on sawmu ramadan ila alhamis ha hewta tuggalal jowaɓal ngal ko non ɗen hum kadi ɗiɗo ɗen hum keferankako oɗo keferankako ɗiɗo ɗen hum pankari kañum kadi ko non woni tuggale muɗum ɗen ara noon ɗon ko al-ishraku billah ko sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ɗin mum ɗon ko qatlu nafsu allati harrama Allahu illa bil haqq ko wargol wonkinkinki Allah subhanahu wa ta'ala harmini warede sona wondude e ko hani wargol wonkinkin tati on ko oɗo ɗen hun jeeno haray noon hunde de hande renade muɗum hunde hande hulde Allah subhanahu wa ta'ala etto ɗen torden Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en o dandana en o woɗɗintinne en waɗugol ɗiɗo ɗen boneji tawayɓe Allah subhanahu wa ta'ala heno jarribori ɗum ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala arsugo ɓe tububoye jaɓeteɗo kam kanko Allah subhanahu wa ta'ala o asika ɓe kadi jaɓede tububoye on o hujjanna ɓe tubugol ngol asika ɓe jaɓede oɗo ɗen hun tububoye haray musidɓe tedduɓe wonɓe ka radio lawol kisal haray ko ɗo yewtere meɗen nden fayde nde woni darade hande ko waɗi tan on ayne motike seeɗa hella ka minen mi wontiri ga miɗa ka liye ko wona lancede ɗonɗen hum nden torano Allah subhanahu wa ta'ala ɓe musidɓe meɗe wona ɓe lancanede ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ronkimɓe yo accimɓe o moƴƴina alhaaliji maɓɓe ɗen haray laawol ngol gaaɗe moƴƴa fotan mi darowano ɗo ɗen hum mi darno mi hewtitoya mari muɓe man no wadde bagayo fuɗɗo wargol seeɗa kono no kalmi seeɗa kono ɓay no woɗɗodiri ɗo e ka an mi gerano mi hewtitoya haray miɗa jenti on joni hajje assalamu aleykum warahmatullahi wa barakatuhu nam oustaz wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu modi on weltanama on du'anama e batte nde ɗo yewtere kadi haray Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude waɗa joddi aljanna allahumma amin yalla uttinan en leydi men ndin ittana en nde ɗo ande sabuna ko ande molanade woni kamen to nini sabuna goɗɗo yango ha heɓa teren hum heɓa ɗon ha heɓa cuhum goɗɗo ara muñcani ɗum ɗon ha heɓugol teren tun joni kamen ko probléme kono Allah ko arrahmane en torike mo ballal
en torike kadi jamaji ɗin fof ɓeydugol wallitade ɗon kadi fota ko wona seeɗa kala no wawi waɗude goɗɗum siko mo mbuuɗu siko mo mbuɗɗiɗi siko marɓe cuuɗi ɗi woniraka wallito musidɓe julɓe ɓen ha ndaara solution kadi a Allah subahanahu wa taala on adda ballal mum ngal ɓay ko satta ha hoyana satta ha satta haɗa vraiment mi weltike fota ko wona seeɗa yallah hokkom baraji ɗin joni mi annda ɗo ɓay haray on maaki ɗon hutude ko goɗɗi so tawi hara question e réponse on sen accay ɗon awa hannde koma ko honno yoɗo wawi yettude waɗen hara jotali ɗo e noddeji seeɗa police arno gendarme ɓugodire yimɓe ɗo ɗen ha joni deƴƴiti seeɗa ɓay muɓe man Conakry on a wayre ɗo no deƴƴitawa to no wuuli nam musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗen noon haray ustage en ko ɗo wonɗen hattude ko bayana hannde inchallahu kono kala marɗo haray question ɗen wawi landade question ji yogaji haray wawi mɓe accitude no nanirɗen noon haray Conakry ka meɗen nini haray piiji ɗin hoya hay seeɗa haray kala marɗo landal ko yowiti ɗum ɗo ma goɗɗum gonno haray no wawi addude no wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 haray ustage en no habbi inchallah nam ɗo haray yo yimɓe ɓen fuɗɗu waɗude so tawi ɓe mari question ga haray ɗomi andintina jama julɓe ɓen ɓe fuu maɓɓe haray wijjitali ka YouTube Laawol Kisal haray ɗiɗo bayanaji fof son yeehi on tawoyeɗi ka YouTube meɗen kadi taway haray bayanaji goo kadi no toon naɗa nafoore molanade kadi no toon on wejjital kadi visitoygol ka Facebook Laawol Kisal e ka Telegram sonnaɓe hisuɓe e ka Telegram du'iɓe hisuɓe haray ɗo men andintina ɗon kadi haray woɓɓe hino uddutude Laawol Kisal ka WhatsApp ji haray men humpitike ɗum ñande haray men lanci appel haray yo yimɓe ɓen accu uddutugol inde Laawol Kisal e nokkeli ɗin fof haray Laawol Kisal kala ko yi'uɗon Laawol Kisal kaka Telegram men mari Laawol Kisal men ala Telegram e WhatsApp ɗo men mari Telegram ka WhatsApp kono ko ɗin men aɗatono uddutude kono activité ala e ɗin ɗon kono ko windi ko dars faamu e dars om kala ko yiwɗon no windi Laawol Kisal haray wona Laawol Kisal sina ka Telegram pette men mari haray ka sonnaɓe hisuɓe ɗon ko Laawol Kisal fi sonnaɓe hisuɓe woni ko windi haray yimɓe goluuje ɗiɗo e seeɗa hino nder ton haray ka Laawol Kisal fi duyiɓe ɓen ko yimɓe 90 goɗɗum neɓata timma wuluure e haray ko ɗin ɗon men mari Telegram ji wonɗi wadde activité haray noon min torike jama on yande sabi Allah yoɓe accu windugol Laawol Kisal ɓe wowlat gere politique ji e gere piiji goo nder ton e sabuna ɗon andi haray ɗum ɗon confuse e moƴƴa noon e jiiɓidira e piiji ɗin kadi haray ɗo min andintina on Laawol Kisal haray ko inde nde tawata ko marde agrément haray ko Laawol Kisal ko marde kaydiji e haray go wawata uddutude ɗum ɗon utilise waɗa toon ko faala wo haray ɗomin toriyon on fof moɗon yandi sabi Allah haray ɗomi udditande adiɓe arde ɓen ɗo inchallah e nam ɓe makete ɓe Ahmadou Bari assalamu aleykum. Waaleykum salam hayde ɓen goni ɗiɓe ja alhamdulillah ustade no jenti on ɗo ustad salamu aleykum. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ɓen gona nayti albarka bo fi bayanam Allah waɗi jeddi aljanna tumnira en fof ko aljanna makko jannatu firdaws aɗa ɗin ko question goto mi mari ko mi lanndo question on mi nani woɓɓe no wiya par ce que min mi yaali ko windi e kadi hani mi hari mi naniral kadi goɗɗo goo o inni o sowoni sonnajo o woni sowiɗo e boobo hara ko ni o sowori e makko harana ndeka nder dewgal wohi mo newnana bonnugol so tawi hara boobo on timmali neɗɗo e wano hara boobo on formaki neɗɗo taw so tawi hara kono woniri aslan bon abortugol reedu ɓiɗɗon taw no heɓol noon ɗen ko harmi ɗon bakkat ɗum ɗon mo mari feere joni noon abortugol ɗum ɗon ɗen hon kadi e mo mari on bakkato ɗon ɗen hon feere hay noon joni moɓugol bakkatoji ɗiɗi e peesoyteɗi ka hoore moƴƴeriji makko ñande darngal haray yo eto yaade bakkatu goto on ɓaydu reeɗon ɗen hon toɗɗike e oɗumanno abortingol reedu ko wawata sellude wo hara ko docteur ɓe ɓen wi'atama sa wuuri sa wondi e ndu reeɗo ɗen hon a hisoyta e tawi ɗum ɗon ɗen hon waɗi ko docteur ɓe julɓe anduɓe diina ɓolayɓe Allah ɓe taskike ɓe tawi reedu ndun oti wawata wondude mayru ha o jibina ndu haray ko ɗon toon sellata abortingol reedu illa ko hina ɗum
haray oti si abortini ɗum ɗon nden o nangete ittuɗo wonkin o nangete bakkatuji ɗiɗi mi mana bakkato jeeno ngon e bakkato abortingol rendon hay si tawi wi'ama joni awan bobo waɗali ton nden kono on ɗon nden si yani ruhu waɗaka kono on ruhu ɗon nden si waɗanoma ko hinɗum on ɗon nden gasuyeno wonugol Allah subhanahu wa ta'ala tun hertori andugol yero faamu an on haray sellata ko abortina ɗum ɗon nden yo mabudu e bakkatu o waɗi kon jeeno ngon ha ndun ɗon nden reedu toɓɓi e makko billahi tawfiq faamita albarka mi Allah waɗi jedde aljanna waɗa barke jiminande ɗen fof surtout enen leñol ngol dande wonuɓe ɓen kadi lajjine fof e wona ɓe liɓanede Allah lan ɗo lontinana ɓe e jawdi nafanji barka mi nawditande hikke ɓen ɗo haray ɓe maketeɓe ba Mouhammadou Pola assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam tullahi mi jenti on. Tanala taw. Nam haray ko adi kinto ni ko mo alay ko landal ni ko marro ko yondiri affaire jumani on dimi wano kedi e wudi hella kam soni ni hay mamo ngari mi e sallibe wattato no ya noddina o ya noddina gayna o ya noddina gayna o ya noddina gayna tawi noon hara ko akacca eni haray ko salliji ko toon woni noddinta e falande de gon difandi imbiyi ɗon aywa nam wono ka mazhab imam Malik nodde ngongol laabiji tati maɗum ka l'islam ka arande noddi ngongol laabiji tati ko sabu si tawi noddinowo goto noddini wawata andinde yimɓe ɓen fof haray yo noddinayɓe tati o noddina mais joni noon wano fewnu ka zaman mo wuurɗen on fewnu muɗum ɗo ɗen hum micro ji hino woodi tatara si noddinama jama on fof ko anday noddinama ko ɓuri moƴƴude kon ko noddingol nde wotere on si tawi jama on fof nanay si tawi noon jama on fof nanata haray noddingol ngol laabiji tati ko andingol jama on fewndo juulugol ngol fewndike maɗum fewndo waɗugol imamu natugol imamu on waɗa hutuba on fewndike ko waɗi si imamu on naati haray golliji goɗi wonuɗa golleni noon fof ko ya accum jentoɗa hutuba oɗo ɗen on almamijo aɗa ko yerɗum mi faami e landal al ngal wona ko mazhabu imam Malik ko noddina ɗum ko laabiji tati noddinte noddina ka nano ka ñaamo mana ka ñaamo e ka nano hella ɓaawo nana dambuɗe ɗen tati ka juulirde no yewta ka mazhabu imam Malik fi noddingol e dambuɗe ɗo ɗen hon tati kono noon ɗen hum ko sabu fi yo jama on fof andu ko ɗum woni objectif o donc nafonde man si accama haray sunna liɓama maɗum sunna yewitama e muɗum nam ok nam waɗa mi gara weltike moƴƴo moƴƴo Allah subhanahu wa ta'ala ko baraji ɗin koko en ko falle denday ko len renday masibo ayɓe men ko erɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam aleykum salam milan uditande hikki ɓen ɗon ɓe naatuɓe makteɓe balde assalamu aleykum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jangan Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaran batti yotonna Allah war joddi al janna. Allahumma amin. Haray ko landa mi mari o wonon par exemple mi yayta amen si jiyo inni ni fala ka modi mon be jetta be forsa mon be jetta piiji be nyamminamo wano mi be hari siɗɗa men no jombede ton ɓe inni on innuno faala ka joni ko il faut ɓe waɗanamo piiji hara yo jooɗo to ɓayo ko oppitirata nder famille ton koyoɓe ƴettu noon piiji ɓe waɗanamo ko ñiiri ka o ñamata toon fi yo yahu o jooɗo ɓe ƴetta e goroje ɗen ɓe ƴakka ɓe ƴakki ha ɗaati après ɓe tutta noon ɓe liila ɗum ha yoora ɓe ƴetta ɓe ɗaatinoya ɗum ɓe waɗa ka ñiiri eɓe ñamminira ɗum yimɓe ɓen ma ɗum ɓe ƴetta julle jooɗorteeɗe ɗen wona julle leɗɗe ɗen ɓe hiifa ɓe ƴetta ɓe waɗa ɗum kadi ko ñiiri ɓe inna ɓay jullere sina an pottinino de pottotako debbo on si ñaami ɗum so jooɗike ɗon o yaltoyta ɗon ɗum noon ɓe jombere joni fayda ko ɓuri ɗuɗude kon ɓe waɗa ɗum moƴƴi surtout noon so jiwon inni faalaka par ce que goɗɗo ɓe waɗi ɗum ɗum ha
on hari o falaka modi makko few kono hande ala ko wawata mo senendirde on ɓe ñamminaymo ɓe ñammina yontidiri ha ko ɗum noon mi faala humpitade est ce que ɗum ko ɓe watta ɗum est ce que ɗum no moƴƴi e kal islam askan taw sonnajo no mari haqqi e hoore muɗum e sonnajo ene mari haqqi jaɓugol o gorko ɗo yo jombumo no mari haqqi e salagol o gorko ɗo yo jombumo eɗen anndi fewn nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo gitiriiji o muɗum jiwon inni wakkilaki on tumana jiwon yehi wullitoyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi oya ko ɓiɗɗo fotomo walla ɓiɗɗo miñam muɗum hokkuno jiwon on tumanna jiwon yehi wullitoyi e nelaɗo noddi ben jiwon o wi ha kan hokkitiri o jiwo ni o wi hi on tumanna nelaɗo maki awa jiwa ma on no mari haqqi e hoore muɗum on sayi ɓoy nelaɗo ma kadi mo koye dewgal ngal koyo firtu dewgal ngal tawi wande kadi obligé firtugol dewgal ngal on sayi jiwon wi nelaɗo mi acci mi jeeɓi ɓen an ko wi kon kono ko hollugol ɓen an tumi ne mari haqqe e hoore an donc si sonnajo faalakan do hiiɗo woto okkitire ngal ɗon ɗen hun dewgal e amma ɗi rewreteji ɗo ɗen fi o ñammingol no ɗinnirro ni ɗen on ɗum ɗo no harmi kala ko tatara no yowodiri e kataba e kirum karurre ɓay wona piiji nela sallama fewndo makkon cerle waɗino hay sonnajo makko go zeynab nene zeynabum ko kanko e seydu woni ko sertuno kono nelaɗo fi no yiɗi zeydi wiyano awayo zeydi waɗa ɗum ɗo ko ñamminamo fiyo sonnajo won ɗon ɗen ko fiyo sonnajo yiɗo zeyde aray si Allah addi giggolngol ari ko ɗum ɗon watta impact hay fus e telema ɗon ɗen nam on jarama la waɗo ɓettude gokku no nandita seeɗa nam de jenti ko wona par exemple mi yiyay wano guinéenɓe wonɓe Guinée Bissau mi yiyay si woni jiyo maɓɓe jombama mi yiyay ɓe ƴetta ɗuma honnode lincum boɗewum ɓe ƴetta ɓe waɗa ɓe ƴetta leggal ɓe haɓɓa lincum boɗewum ɓe waɗa ka ɗuma ko dambugal ɗum ɗon ɓe accay ɗum ɗon ha no gasa ɗum ɗon no wona ɗon emwa woɓɓe go accay ɗum ɗon ko neeɗi ma suwa ko jiwo on yahi toon ma ɗum ko jiwo on iwi ɗon anda ko no woni ñawore fi ɗum min kadi mi anda no ɓay mi yaali ko woni no wodi piiji tawi ko aada yimɓe ndi leydi ɗon nden mo l'islam kañum wolta fi aada madama aada on wona olondiɗo l'islam e tawi ko aada islam melota koye muɗum aada mo lundaki l'islam si tawi noon hara ko fandoraɗum diina kan ko Allah e nelaɗo makko on ko Allah jonni nelaɗo sallam yettini e meɗen ko ɗum noon to woni diina si tawi ko fandora diina haray ɗum ɗon nden ala e binde si tawi noon hara ko aada l'islam wolta fi aada madama aada on lundaki l'islam nam yani komi yiyay ko ɓe waɗirta ɗum ɓaymi waddi e jiwo gorejo an toon hari ɓeygu hari kotorawo mo e miñirawo mode an no jombi wo ko fi on no min waɗa ɗum ɓay ɓe innay si jiwo on honnode si jiwo on moodi mum tawi ɗum après ko fi ɗum ɓe waɗanta kullincum si woni noon on tigi tawoyaka après noon ɓe waɗata joni noon si ɓe yii goɗɗo jombama ni si ɓe yii ɗum ɗo waɗaka haray ɓe lando ko fi on ɗum ko haray ɓe no anda so on faami komi faala mi faami ok ɗum ɗon ko hunde harmude kal islam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki heɓata uurengol aljanna gorko wonduɗo e sonnajo muɗum o yalti feññini ɗum ka yaasi ma ɗum sonnajo wonduɗo e moodi muɗum o feññinani ɗum goɗɗo goo o heɓata uurengol aljanna ngol donc heɓugol uurengol aljanna noon ɗen hunno heɓo ko yarate duuɓi temeɗɗe donc haray ɗum ɗon ko hunde harmude so hara ko ɗum ɗo woni objectif maɓɓe on ko noone ko alam ko maande andirtirtede hunde kaari ay ɗum ɗon no harmi ɗum ɗon haray wattake e konko wiyete ɓaawo ɗo ɗen hun nun wodere futum ko hunde harmude Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ko organise noɓe ɗum ɓen ha ɗum ɗon ɗen hun wawi hewtude nokkeede ɗoɗude nam yo aray ɗon kadi hon ɓeytora min waajogol par ce que minen ha hannde ɗum no lutti kamen si goɗɗo jombama joni ɓe yinnayi wudorde en koye fof ne natte ko bureau on tigi duwa ɗum ɗon lootoyde ɗum ɗon noon ɓay ɗum ɗon ha joni no lutti toon buy kam jiyo jombaɗo ɓe wudorde en ko neni mo woni e nattanede yo yawo loota yaafo ɗon noon kono ko taala yo faamin en diina kan o arsika en kadi jaɓugol gollitira on jarama boya Allah windu barabi nan
yo Allah o ñippange nde ɗo sappende wonde Konakiri toon yo Allah o perdiraɓe yo Allah o lontinanɓe ko ɓuri ɗuɗude ara koko dagi kadi okkoraɓe ko ɓe ñaama okkoraɓe ko ɓe wona yo Allah o ñippu pourbulenji wonɗi toon ɗin on jarama amina on jarama naam hare ko goto heddiɗo waɗɗo star 61 hare lan udditande ɓen ɗo inchallah naam ɓe maketeɓe Aisha Diatta assalamu aleykum waaleykum salam wa barakatuh famlana ko ustade en ɗon wono tawi hani sonnajo simo darnude haɗa comme no salli ɓen darnitano ka juulirde kankadi o gerdirta ka ara on ti ko towɗo juuɗe makko ɗen ka ko ara honno sonnajo on kañum darnirta ka julde yani mi faala landa ko ɓe mana darnalngol julde nden darnal ɗum fof ko gootum kaka waɗugol takbiratul ihram ka habbirgol ngol so woni no wiide allahu akbar he noddinago yani hara ko an tun harɗa julde ka suudu aslan sonnaji no julta o doddinta ko woni o darnay darnogol sonnaji on kadi ko yiiɗa ko sunna kono wona wonɗo mo akkade hoore sonnaji on tawata hara sonnaji on so tewiki joni o darnaali julde makko nde bonira e fiiɗum sonnaji no wawi arde daroniɗen tun o tawna juuɗe o ine allahu akbar o takbiratul ihram o juula kono hara o faɗi baraji goo julde nden hara inde selle amma siko gorko so tawi ko waɗi ɗum ɗon hara julde makko nde sellata darnugol ngol o darnay no gorko on darnita noon nden hum ma no salliji on darnita noon nden hum ka juulirden o darnira noon nden hum ha o gayno tona juuɗe makko ɗon o inna allahu akbar wala takbiratul ihram ok har ko yomo tono juuɗe ɗe so waɗay takbiratul ihram so habbiray koni allahu akbar so fuɗɗo janggude fatiha o tawna juuɗe so watta ko tawdo balaje ma ha tawdo ka noppi ok aw ok aw so tawi no hara yani sonna jaro kan to woni julde ka suudu ma ɓe nera on tigi nayo toon hitogon kono hara yani sa tooni hikko maɗa ngon seeɗa ko ɗon wawata e goɗɗo husul seeɗa ka nder julde maɗa yani ɗum ɗon a arayɗa concentré ni moƴƴa ɓuri si a sondi tigi surtout so tawi hara kadi on tigi no ronki moƴƴa ndera ɗum ɗon haray no sella ka haray ko ɓuri moƴƴugol ko kon tigi cippinti hito ngon few bimana ka jangin ka jangin ɓaɓe inne haray minen sonnaɓe nayi hito ngol yo towu ka julde ara koye min nayi men feññi yani tawno haron tika ka suudu goɗo woni juulude enne on digare no wawi feññingol seeɗa julde sonnaji on ko suudetende kono se mahike batteji ɗin mako e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sino juulude ɗum hay waɓɓotuji feññinteɗi ɓe yani waɓɓotuji suuɗeteɗi wono fana alal sarani ɓe feññineno ayeje go masalati makino allahu akbar ɓe ɓawɓe ɓe heeɗi ɓen e muɗum nanene ɓen alhamdulillahi rabbil alamin ɓe sonto arrahmani rahim maliki yawmi ɓen iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sifa wono noon ɗen ela sallam no waɗayno no gasa sonnaji on kadi si tawi mahagol ñentingol sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara ko mahagol ñentingol ɗum ɗon arnayno ko yo invente tum ɓayi o aray ka e muɗum hara ko mahagol yomi ñenti sunnanelaɗo no jorta si sonnaji o waɗi ɗum ɗon nden haray heɓata ella e muɗum ok faminike yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓum ko ɓuri e moƴƴude assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam wabarakatuh naam usajare min ni ko goto kono woɓɓe artiɗo mi andano si continue ma siko honno awa joni ƴetten ɓen ɗon ɗen hommi ndarana hewtere ɗo mi udditan ɓeɗo hari goɗɗo no windi ɗo joni o inni wo himo landi wo hara goɗɗo ɓiɗɗo makko gorko jomba jiwo wo baaba on ɗon jiwo si tawi hara on ɗon baaba on ɗon jiwo wona e zoom haram makko kanko nenejo nene suka on ɓiɗɗo makko wo ɓiɗɗo makko gorko jomba jiwo baaba on ɗon noon jiwo si tawi nene sagata on e baaba on ɗon jiwo simo wawi mo ittande ni gaabu o o yani o esiraɓe ɓiɗɗo makko on esiraɓe sagata makko o ittanta esiraɓe sagata makko on o ittanta ɓen ni gaabu kadi ɓe ɗum na juma haram makko ok ɓe ɗum na ɓe juma haram makko ok
okay famike joni mi udditande ɓeeɗo kadi nem ɓe naatuɓe makketeɓe mouhammadou alimu bari assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yama mi sadio nala to alhamdulillah ɗon e jam yeddere allah kisal ko laawol peewal e ɓantal ɗum kadi mbe faala landade ɗo landal fi ko yowiti telemma sengo ka korka fi ka lewruraji ɓi ɗo ɓay nana woɓɓe nen nawde horuraji ɗi on aray no laba moƴƴi mi nanti woɓɓe goo kañ kadi ustasɓe goo kañ kadi no wiya wondema aray horgoraji ɗi on aray ala hay nokku ka windi fi muɗum aray fi wondema si goɗɗo hoori ɗum ɗon aray heɓoyay baraji yewɗima ɗum fi jangol no ka aljanna ma ɗum goɗɗum ngo ɗum ɗo may mi nani ɗum ɗon mi hettinali moƴƴi mi yomi landi to mi anda ko on ɗum e muɗum woni ko ɓuuri sellude ewa haray mi famike bi mana ko yowondiri e raaji bi kon hayya nokku jolaali e batteji sellude iwɗe ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe horugol raaji bi ko joli hooreteɗo sunna hooreteɗo ko joli ene laaɗo sallam ko horugol balɗe 10 donkinɗen o horugol ñande 9 ñande 10 jombente o horugol sabburɗo suumaye wono 15 ala sallam no hoorayno 15 arano sabburɗo suumaye o horugol tenen o horugol alkamisa o horugol ayamol biid 13 14 15 lewru kala maɗum horugol korko annabi Dawud horugol hande janngo ñaama hoora faɗɗi janngo sifa wono noon ɗen hun haɗa ko ɗum ɗo ɗen hun jolaali e batte ko horugol lewru raajibi ɗum aɗa ɗum ɗon ko fuur koko penale ɗum moɓaɗe waɗa fi ɗaɓɓana ɗira ɗum ɓure ay jolaali e batte selluɗo ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam jarama mi wondi ɗo e mawɓe ɓeɗo fayde tigi tigon lewru ndum fayde ɓe hoorani fo balɗe tati woni ko ɓe accata woni ko ɓe hoorata e mayru joni noon ɓayi on tigi nani ɗum ɗa kañum kadi on tigi tawi yo landi to fi yo ɓeydo humpitade moƴƴi on jaram ɗo heddini landal goto so tawi woni haɗat wamata yoƴali moƴƴi ha o lande ngal ɗon joni libéré antenne o jaram fa lande wano duñide joni so tawi woni mo wawa simo juulde kanko e sonna makko so tawi woni no dago kamɓe ɗiɗo ɓe wawata feppude ɓe juulida e so tawi woni hara sonnaji on toujours konti ɓawontir donc nelato sallam juulde e sonna muɗum kono ko ɓaawo sonnaji on darino ala ɗo ko sonnaji on daro ɓaawo o tigi wontira sengo ñaamo soit ɓe feppa ka daragolara ɓe pewrodiri ma ɗum on sa sonnaji on si wontireɗa ko sengo ñaamo seeɗa ɓuri mo ƴertidi wontirgol ngo sengo nano bal hay ka juulirde fayde darogol ngo sengo ñaamo almami on ko ɗum ɓuri moƴƴude e wontirgol ngo ko sengo nano so ti ari te place no woodiri tout sina hara yolde nden no woodi gaɗin are haɓɓiroy place hella toon ɓuri moƴƴude jarama allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi Allah ko en jenna makko jarama weltigi albar jena ay ko ɗum ɗo wonno la non haɗa mi copie antel maɓɓe o yaafi ok ustad awa joni haray mi anda so en hatta ɗo yimɓe ɓe garti buybo ɓay ɓe jooɗike ha hewti ko ɗanna ɓe na joni hatten ɗo ɗen hatten ɗo heddiɓe yo yaafo si ɓe hato jinni ko ɓe ɗantoto e ko mimi yewti kon ɓe wawi ƴettude ka numéro an tumana ɓaymo ka whatsapp telegram ayimo adda e rollande manam jaaboyto inchallah cheikh julde naatiɗo mi udditanaɓe no gasara ɓe faala hiwrade on ma ɗum ɗuma nam cheikh assalamu aleykum assalamu aleykum rahmatullah hajji en haray ko weltanagol on jarnon e weltanike ɗon cheikh ibrahim ɓe jarama fota cheikh ibrahima assalamu aleykum
Waalaikum salam Sheikh nala to edon e jam. Assalamu alaikum. Alhamdulillah albarka mi weltani ko min jarni on yo Allah subhanahu wa ta'ala on yobbo kuure moƴƴude joddi haray weltanike kadi musidɓe men ɓe fof maɓɓe ka laawol kisal ɗo woni ko auditeur ɓe ko ɓe wallitade fof no weltanano jarna yo Allah on yoɓɓo en fof ko ɓuri e moƴƴude joddi. Amin. Inchallah joni hay noddo ela yandi yewrondiren e wayrindiri moƴƴa. Inshallah ko haji en ɗum ɗo makana. Aleykum salam. ɗum noon ko haji en noon ɗum. Assalamu aleykum rahmatullah. On jarama haray ɓay niɓɓi no woni no ɓuuri ko mi yewtata ɗo ɓay niɓɓi honno usafen kañum kadi wayni ko haray arten ɗo inchallah albarka. Inchallah barka mawɗo se. Sew julde on jarama noon kadi albarka. Inchallah. Mi salmini famille ɗin fof toon. awa yettoto hajja kono noddo Allah yandi. Inchallah. awa jarama albarka. awa ko Allah jaɓi inchallah. Usama min hacci toon ɗo noon kadi min on fof moɗon haray on jarama fota on weltanama kadi Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi juddindigal janna dina jam moƴƴere kadi reena en fof hiwa ayna danda en koko woni kameɗen ini bone muɗum sabu no ɗen anndi so boneji ɗin ɗuuɗi ɓerɗe ɗen hiɓɓike pandi haray no yurmi haarunki kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni ballo yo wallito en e ɗum ɗo hattira ni wullingol julɓe Allah ɓen wullina miskinɓe ɓe haray ɗum ɗo hattirni yo Allah addu ballal makko ngal men haray toujours ɓen ɓeyditoranaade du'a nene gotoɓe ɓe ɓiɓɓe mum jattaka amen ga kadi toujours ɗo haray ɓiɓɓe ɓen hettaki taw haray toujours ɓen ɓeyditoranaade ɓe du'a sabu haray woni lekki hannde kono haray hani piɗɗi ɗum yahalno faalira ɓen noon taho nden tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah newi ɗum ɗon kadi danda kala kadi marɓe suga ɗin ɗon probléme ji jonni tawi kadi kala ɓiɓɓe kadi jattaɓe kadi amina ya rabbi haray Cheikh Ibrahima min acci toon heɓonno seenoron jarama barka boynani. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko julɓe noon kadi min weltanike on fota batte ko naatu ɗon on haray onon kadi min weltike min salmina ɓe gure mon den fof. Inchallah. Yottoto inchallah. Assalamu aleykum. haray no nanirɗen ni haray ko ɗo bayana woni hattude hannde kono haray woɓɓe naatiti ko sakkitorun ɗo haray ɓen ɗon kadi yo yaafu haa yontere hannde si joni yontere hannde jaɓi inchallahu haray en continue kadi bisimillah haray on fof on weltanama on du'anama haray no min inniri noon naanen kadi haray woɓɓe no uddutude laawol kisal e wasat jiɗɗi joni haray noon ɗi ɗuuɗi min humpitike ɗo waɗi tati hiɗi uddite ɓe wadde activité ji toon e haray noon goɗɗi majji yaata e diina kam haray min torike kala e kisal e wasoppo woni laawol ala wasoppo wonɗo nini haɗa kaka télégramme tum men mari ko windi ɗon laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe laawol kisal fi duɗɗi sendidira haray worɓe ɓen e rewɓe ɓen no sendidira haray kala ko feere woni donc haray kala ko yiwɗon ɗon noon ko laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray yimɓe guluuje ɗiɗo e fawdi hino nder ton ka fi du'iɓe ɓen yimɓe 90 ko ɗoni 922 personnes no ka du'iɓe 2100 e goɗɗum no ka sonnaɓe e haray kala ko goɗɗo yi'oyi laawol kisal harana ɗiɗo ɗiɗi haray yo anndu ɓen ɗon ɓe uddutu tun haray wona laawol kisal tigi tigi wanga haray ɗo ɓen anndintina noon laawol kisal haray ko inde nde tawata heno mari kaydiji muɗum heno mari agrément muɗum e haray koyen torodiri kala uddutuɗo e groupe o waɗi inde laawol kisal haray ko yo sansu inde nden ɓay haray inde ɗen heno ɗuuɗi haray ɓen jeeji yimɓe ɓen yoɓe waɗan heno no inchallah e kala kadi humpitiɗo ko ɓuri ɗum ɗon mo wawi men noddude e ɗiɗo numéro ji so yi'oyi ka YouTube afisotoɗi ɗi ley ɗon hiɗon wawi noddude men ɗin ɗon wawi men windande kadi ka laawol kisal e hiɗon wawi kadi noddude e 0044 79 83 28 17 16 haray oɗo ko numéro an on ni mo mari réseau ji ɗin fof ko ɗum woni 0044 79 83 28 17 16 aray ko numéro an on ni ma ɗum ɗiɗo numéro ji wonɗi affichade ka e
écran moɗon siɗon darde ka YouTube ma ɗum windanon men ka laawol kisal haray ɗo men habbiti on musidɓe julɓe tedduɓe haray wota goto ƴettu inde woɓɓe goo marde kaydiji mari agrément yaha udditoya dokkugo watta wolde fi politique ma watta tororde goɗɗum ngoo haray yimɓe ɓen si yii no waɗi confiance e laawol kisal haray ɗe mari sehuɓe molanaɓe aray ɓe ka laawol kisal gaaɗe e haray nayo yimɓe ɓen yandi udditoye ɗum ɗon waɗoya toon ko waɗi wo hay tawi kadi noon ko waɗugol hara koko moƴƴi woni toon e fof e muɗum ɓay hara inɗe ɗen no woodi haray en torondiri yo kala ɗaɓɓu inde waɗa ɗum ɗon sabu haray ɗon andi laawol kisal neeɓi ko uddita fota ko wona seeɗa haray laawol kisal kadi yaaji fota ko wona seeɗa haray laawol kisal kadi ko international e haray ɗon andi ɗe mari YouTube hiɗe mari Facebook hiɗe mari Telegram haray hiɗe mari radio e haray wota goto yahu udditoya ɗum ɗon e inde goɗɗo e inde laawol kisal ngal yande haray men jeeji on saabi Allah haray kadi kala humpitiɗo no wawi men humputude ɗiɗo numéro ji de men inni on ɗo joni haran fof weltanama ndu annamantere ka Allah subhanahu wa ta'ala yo weltana en fof hawtindira en ka jannatul firdaus la ala o hisna en e ɓengure men nden fof mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala on ittu ko woni ka meɗen nini yo Allah subhanahu wa ta'ala lontinam ɓe liɓanaɓe ɗo ko ɓuri moƴƴude e ɗum ɗo yo Allah waɗu ɗum ɗo hara ko ɓori ɗum bakkatu e arsikaɓe kadi firtanaɓe arsike on haray no innirɗen noon musidɓe ɓe no wallitade fota haray kadi noon fof no mari ko wawi waɗude wata oti innu min mi wata wadde hay e hunde hiɗa wawi wadde du'a hiɗa wawi ittude mbuuɗi ko ɓuuri e fanɗude hay ko famille goto wallitiɗa haray ɗum ɗon an kadi a wallitike so tawi noon kadi buy no darni ga soki cuuɗi muɗum ma buy hara no darni no mari toon samurji no wawi kadi luɓude musidɓe julɓe tedduɓe ɓen toon ha ɓe heɓa kamɓe kadi situation haray noon min humpitike kadi musidɓe men wontirɓe Amérique kadi haray hiɓe walliti to moƴƴa hiɓe moɓidirde ɓe naɓa ɓe luwana woɓɓe goo cuuɗi kene hara ko provisoire ko ɓe wona ha ɓe heɓa ko ɓe yaha haray ɗum ɗon kadi ko ballal moƴƴungal e haray ɗum ɗon ko ballal labangal haray si kala waɗi suga ɗum ɗon sobe hiɗen andi yimɓe ɓen no ɗuuɗi pande kono simo kala waɗi seeɗa haray ɗum ɗon no wawi ɗuytude piiji ɗin buy hen torki Allah ballal ɓay ko kanko wawi wallude haray on fappo on weltanama on du annama ka radio lawol kisal ɗo haray men salmini goto be e ɓengure mum e ko oti hikkori haray men torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokken walugol e jaam min ne on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal